Pamirsa penyiwan krama pengemong miwah pengempon pura dalam kedatuan Kesiman tanggal 6 Juli lintang ngemargiang pet sejeroning pemargin melasti miwah mulang pekelem ring segara Padang Gala. Upacara inucap nedunang dasan prelingga miwah penyungsung pura ring Denpasar. Upacara melasti ke segara miwah mulang pekelem ke segara Padang Galak, inggih punika, dresta sane Raja Kemargiang, yening krama miwah pengempon pura ngemargiang karya ageng, karya pura dalam kedatuan, sejeroni ngemargiang upacara pededusan lan ngentek linggih, mecara urespati kalpo pura dalam kedatuan Kesiman, sane puncaknya nih, memargi ring raina anggara kasih medang sil 7 Juli kali tali 6 likur, pengenter upacara ide bagus gede pidade mausang, upacara melasti pinake pemargi sejeroning Nunas Tirta Amarta ring tengahin segara untuk mangge kesukertan keramane. Raris mulang pekelem pinake edan sanema utama sedurung ngemet Tirta Amarta mangdane sida mangge kanan imbang ring jagate. Asapuni ketaler manggala prawartaka karya Wayan Wiranata Mausang karya pedudusan miwah ngentek linggih mecaru urespati kalpo kemargiang wusan kramo pura muputang pewangunan sau mecekang arce miwa prelingga ide betara, pemargi inucap taler mepaikatan ring karya agung ring desa Kesiman, sani kemargiang ring pura petilan Kesiman, nganinin kepuruan pura dalam kedatuan Kesiman, Wayan Wiranata Mausang, pura puniki, pinake paican saking Raja Kesiman, antuk punika, wanta kali pura ageng ring Kesiman, sani ngui gunayang kruna dalam, inggi punika, pura dalam mutering jagat Kesiman, miwa pura dalam kedatuan, pinake pengabi utama Raja Duke punika. Sani unik, ring pura puniki taler kepanggih sawatara pelinggi soro, pini ake soro pasak pulesari, lianan punika wenten taler Ari Wang Bang Pinate, bendi semanik mas, bukian, miwa, sani lianan. Ini biradab karya ring pura dalam kedatuan puniki menaking penduduk ngentek tinggi waning ring makin iki wendan biradab mecikan peringat itu pada Petara Arjo ampun pemanagang mun dua niki mecika makin risiko intanon karya penduduk ngentek tinggi maka iput taris sindo ring kesucian itu nicap ring pembagian karya ring desa iki. Sueca, Bali TV.